Dobar dan, danas ću vam pokazati kako u PES 2013 ubaciti Europsko prvenstvo 2016. godine. Ne trebate nikakve programe skidati, samo bi trebalo da skinete ovu sliku od Europskog prvenstva 2016. godine. Ovaj će vam link biti u deskripciji. I dobro, ako ste skinuli, onda ćemo to nastavimo. Ja već imam to skinuo. Odemo na edit. Imate tu dosta ti players, team, a mi odemo liga ili kup. Evo ovako bi to trebali slijediti, pošto sam ja sve to već napravio. Eto, to. Kako ćete to uraditi? Znači ovo prvo ne trebate ništa, idemo na ovo drugo emblem. Imate take photo, možete preko web kamere da to slikate, ali najbolje import date. Odete i ovdje vam uglavnom piše koji je maksimal, koja rezolucija i to sve, može najmanje, ali ona će vam slika biti odlična za tu rezoluciju. Onda odete, pošto sam ja izabrao iz fotoaparata, ubacio sam, ja ću tu. Odem i kliknemo to i evo, to je to. Znači, kliknemo još jednom tu. Znači, trebamo ovdje da sačuvamo. I to je to. Toliko od mene. Lajkujte video, subscribeujte. Vidimo se.